Navete Navê min Gurjîn e, navbera min Avşar e. Serçaba. Li bajarê Amedê hatim dinê, li vir mezin. Ji ber ku van strana ku ez dibêjim, li ser dengbêjiyê dibêjim. Vay boş, gerek boş. Ev stranê ku ez tînim ser ziman temamî stranê min e. Bi her û min nivisandî û ez dibêjim. û daxwaziya ku ez di vê stranê tînim ser ziman van ciwanên ana û vê yekemîn ez wî sal wa dinerim ku ev stranê dayk û bavê me, kal û pêrê me êdî qedexe bûye, êdî nayê gotin. Ev ji bi rastî dilşikandinekî mezin e. Ez dixwazim ev stran tamamê dinyayê li ciwanên ana belaber û ji vê stranê wî ku ez tînim ser ziman dîsa stranê min e. Yani Ez kuramê dengbêje. Kulamê dengbêjiyê dibêjim. Dest bi dengbêjiya xwe bime şaxê. Godem gode yade de yade de yade de yade de yade de yade ye. Dem gavene le yade ye amriye mi çavar de ye. Dem gavene vaziyet mi do berde yestame ye lo mir kunadik be yerde le ye. دام قافيا شقيا دريا لون عنيا ومنيا لميا دام قولا كسيا يمتنيا الوابي مشغولان ليا لتكن بوردي ليا مقومو وزيريا لولا اسمع بوسيا واربيا دام قوة زيتك فمريا قالوا قوزيا لوبيا دام قوة زهر بنافا شيغي مساحل بلو تدي قريا دام قوة زبيجم شيغي ملو عمري متشاقور ديان هو بمشكلاتك بيار دليا دام قوة لا تنفشنك جمراتي كبرا بافي ملو برا قزاقا متشي وينك ياي دام قوة بيت شوكي ملمي دام قوة زيت شواقا لوكي واقاني بكي دام قوة داوي لخلاقا بهوار قازي دام قاشي غيام جمرا قوكي تشيتنا جمرا بك دارو بني خويا دام قاشي غيام لونا مصام قرانا لو خرابي دام قاش برابي رفيا قام لو تبقي زري دام قانا كيام لو قبلنا كيام دام قال سنة قام وسيا لو هارودنا يام لو قبلنا كيام دام قوس بيت شو كيام دي بردل يقبلنا كيام Estağfurullah.